Бул биздин үй. 11-кабаттагы пентхаус. Менин атым Рахат. Быйыл мен жогорку окуу жайын ийгиликтүү аяктадым. Жок, бул менин апам, мен эмес. Бул биздин атабыз. Түшүнбөй калдыңарбы? Мен башынан айтайынчы. Бул борбор шаарыбыз Бишкек. Тиги болсо биздин үй. Мына мен ымыркай кезим. Бул сүрөт бала бакчадагы кезим. Негизи биз 3-1 тууганбыз. Менден улуу 2 эжем бар. Бакуля жана Накуля. Анан үйдүн эң кенжетайым мен. Ал эми бул биздин бактылуу үй билебиз. Атам, апам жана менден улуу 2 эжекем. Улуу эжем Бакуля кореялык жигитке турмушка чыккан. Анын аты Дун Лимпё. Азыр алар Кореяда жашашат. Кызыгы кийинки эжем Накуля да чет элдикке турмушка чыкты. Анын аты болсо Абдул Сулейман. Алар азыр Стамбулда жашашат. Ал эми апам болсо мага күн сайын кана эми сен деле эжекелериңдей болуп чет элдикке турмушка чыксаң, менин бир тилегим орундалып Америкага кетсең, атаң экөөбүз бир күнү Америкада, бир күнү Кореяда, бир күнү Туркияда жүрсөк. Атам болсо апамдан айырмаланып. Болду, жетишет. Менин кызым кыргызга гана турмушка чыгышы керек. Менин неберелерим кыргыз болушу керек. Мен ошону каалайм. А мен болсо атамдын каалоосун орундатып кыргыз жигитине турмушка чыгууну чечтим. Анын аты Болот. Мына анын сүрөтү. Болот экөөбүз 1-курстан бери сүйлөшүп жүрөбүз. А бул уктап жаткан мен. Жок, силер күлбөгүлө. Коңурук тарткан мен эмес. Жок, Болот дагы эмес. Коңурукту менин сүйүктүү мышыгым Муйса тартып жатат. Бул кино менин башыман өткөн окуя. Мен муну жер тандабай, эр тандаган кыздарга арнайм. Таке, кызыңдын жумушун сүйлөштүңбү? Сүйлөштүм. Буйр 7 айдан баштап жумушка чыгат. Каяка? Каяка? Жумушка. Сен окуңду бүтүрдүң, эми иштешиң керек да, кызым. Мен атаңа чай кой. Сүт кошпой. Сен бүгүн негедир башкачасың. Деги тынччылыкпы, кызым? Айтсам урушпайсыңарбы? Эмнеге урушмак элек? Айта бер. Анда мындай. Мен турмушка чыгууну чечтим. Эмне болбойбу? Болотко бирок. Токто, ким ал? Кандай ким? Жем сен турмушка чыгам деп аткан ким? Обычный, хороший, пунктуальный парень. Оштон болот. Каяктан? Оштон? Кыргызбы? Ооба, таптаза кыргыз. Анда башкы сөзүңө жакса болду да, кызым. О Кудай. Мен эмне жазыгым бар эле сенде. Эмне өзүбүздө жигиттер калбай калдыбы? Ай, ош билесиңби каякта экенин? Эй, Нумам. токтотчу театрыңды. Оссак эмне жердин түбү беле? Ош жака турмушка чыкпайсың. Эмнеге? Ошко тийсең, билесиңби сен? Пакта тересиң. Тамеки өстүрөсүң. Колуңан кетмен түшпөй калат, кызым. Эй, дөөрүбөч.
Emne? Oldu deyim. Bul uyda kocayım men bice. Nupap. Sen aralaşma kızım. Apana köz söyleşip atağız. Dörü dep koydu. Ey oşul oş жақшы болса. Oştuklar çiğgöt olup alıp beli. Bişkekti karavaysın mı ya? Göçüge çıksan hele oştuklar. Aşkanada oştuk. Çayxananda oş. Bazarda oş. Kaşarında oş. Emne alarını almağın menin kızım kaldı mı ya? Ey gelesi o. Ma sağ okşoğun gelesi olordun aynan. Eldi bölüp Kırgızstan'ın olmay jatağız. Bul degen Bişkek, bor. Sen emne mesni ol bolgansın. Sen 30 yıl bunun narından, men Talas'tan gelip student bolmadık bile. Men oşo gele soluğuman, seni menin 29 yıldan beri yaşap жүрөм. Sen oşko, teybeysin. Makul. Tiyesin. Teybeyt. Hey, qanday teybeyt? Kızık ekensin. Kız bala boyga jetkenden turmuşka çıgat da. Akırı. Kızık. Al oştuqa teybeyt. Tiyet. Teybeyt деп atam. Tiyet. Ey, menin gözüm türüsünde, menin kızım oştuqa teybeyt. Tiyet. Teybeyt деп atam. Tiyet. Teybeyt. Tiyet. Teybeyt. Көрдүңөрбү? Атам менен апама менин жаңылыгым жакпады. Амага болочок жолдошум кай жактан болсо дагы башкысы мага жакса болду. Кой, андан көрө бөлмөмө барып эс алайын. Ой, эми булардын талашы түнү менен токтобойт. Чын, мага ишенип койсоңор болот. Мен бары бир кызымды ашка бербейм. Аны сене көз чечпейбиз. Чечебиз экөөбүз. Мен айтып атам. Мен бары бир каршы чыгам. Кызыбыз Карайга эмес, түрккө эмес, Кытайга эмес, Кыргызга турмушка чыгып атат. Кудайга шүгүр дейли. Кыргыздын санын көбөйтүш керек. Көбөйсүн. Кытайга тийсин, Корейге тийсин, американец, түрк болобу. Бирок менин түрүмдө никогда, не дай бог, ошко тийбейт. Ошентип экөөнүн талашы акыры бардык туугандарга жетти. Бул талашка акыркы чекитти тайнем койду. Токтоткула. Кызым өзү каалаганына тиет. Мына, ошентип менин тагдырым чечилди да, Болоттун туугандары ата-энемдин алдына кулдук уруп, менин колумду сурап келишти. Ке, конок, чайдан içиңиз. Жок, рахмат. Чай куйсун. Болду, рахмат. Чайды иштек, рахмат. Иштик айланайын. Эмесе, коноктор куш келипсиздер. Сөз сиздерде. Эме, силерде үйдө бир гүл бар экен. Yo. Бизде бир булбул бар. Ошол булбулду гүлгө кондуруп келсек деп. Туура. Кайсы гүл? Кайсы булбул? Сайрай турган. Эми куда? Yo. Уже куда? Туган. Силер биздин кыздын колун сурап келдиңерби? Ооба. Причем тут гүл? А причем тут булбул? Ошо да. Айландырба, прям айтыңыз. Жошу мен өзүмдөй түз айтканын жакшы көрөм да. Неме, Жумаш? Ага. Баягы. Жумаш. Тезирээк. Бул биздин
kiçineke yiyinimiz bolot. Ha, yaxşı. Aylana, tezirek kıyıldı. Hey. Yeme salt boyunca içine jolun kılıp geldi gele. Çınak bala. Su tivesin deptir da. Tuğra düşünesiz. Menis. Saktıka korduk çok da ki. Yeme buna o $2.000. 100 bin son da. İyi. Yo. Açı basar. Ova. Bulem ne? Açı basar da. Yo bulem ne? Açı basar düşünüp adam hem ne bul? Oy. Yemi salt boyunca. Emi az bolsa da koşoğuz. Ova koşoğuz. Ben azdığını aytkan jokmun. Eki jaş sözdörü tavışıptır. Baktılı bolsun. Men emne kızım baktın akçaga satmak bilem. Biz başkaça düşünüp alıptırız. Ova da otam. Bir minut. Taki. Kanatı çok kuş bolboyt deydi. Tuğra mı kudalar? Ova tura mı? Ova tura. Kuş bolboyt demekçi. Tuğra. Bergende alış gerek taki. Açıyor basar, açığını basatta. Ova. Hey. Hem ne olmatasın? Hem ne olmatasın? Taki. Hem ne olmatasın? Uyat emez be. Emi sen özün makulduğunu bermedin bile. Kızım gele okusa kapa olutta. Hey. 2 jaş tavuşkan eken. Uşunday kudalar gele otursa güttürbey içine malga bata vereli. Kanday deysinger? Gele. Ova aylanay. Kana. Kana gelin. Ballar bak olsun aylanay. Ömrüne olsun. Kulduruz var. Hurmatlı konuklar. Akeler, ükeler. Kudagılar. Biz bugün kempirim ekoğuz. Uğulumuzdu üylüp jatıp. Tuğanlar. Tansuyu siya! Биздин той баарына жакты. Өзгөчө апама той дагы, ош дагы жакты. Тойдун эртеси биз Болоттун үйүнө айылга жөнөдүк. Болот болсо айылдаштарына көрүнөйүн дедиби, же магабы? Айтор бизге лимузин заказ кылды. Карасаң жандын кычап жаап жатканын. Өткүн эле, өтүп кетет азыр эле. Билесиңби, бактылуу адамдардын тоюнда жаан жайт. Болот, мен жаман толгунданып жатам. Неге? Мени билесиң да, силердин көп каада салтыңарды билбейм. Азыр үйгө барганда уят болуп калсамчы? Неге уят болмок элең? Эң негизгиси мен айтканда туура кылсаң уят болбойсуң. Үйгө барганда машинадан чөбүз, 3 жол жүгүнөбүз. Анан 3 кадам басып дагы жүгүнөбүз. Жеңилер чачыла чачып, оозуңа сармай салат. Анан үйгө кирип кетебиз, э? Унутканымда. Не болду? Элдер бата кылгандан кийин үйдү 3 жол айланып чуркайсың дагы, мен ыраазымын деп кыйкырасың. Менби? Анан менби? Бул туфлем менен кантип чуркайм? Ой, сен кызыксың го? Айтпайбы, о Рахмандын келини бизди тоготпойт деп. Шерменде кыласың го сен бизди? Мен чуркабайм. Өзүң билесиң да.
Құдай жалғасын айланып кетейіндерім. Құдай жалғасын. Құдай жалғасын. Жалғасын балдар. Өсіп өңгілі. Sarmayı kelsin, kana oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Ozun da aç. Maydan ozas. Sadaqa keteyin derim. Sadağın geteyin. Maylı süt. Kana al qılam onu. Kuday жалғасын айланып кетейін derim. Құдай жалғасын. Ardı balavas. Nandalgar. Gele nandı mağa ver balam. Omin. Baldarım. Ömrüңөр uzun bolsun. El soluğuңar çıng bolsun. Uşul üyden ösüvenip bala çaka gütüp nevere jetelegen nasip kılsın. Amin. Kana baldarım uyga kirgile. Uyga kirgile. Ay. Gelin. Ay. Gelin. Gelin kayda. Emne oldu buğa? Ay buğa ne oldu? Ay Xuday, ay ne oldu? Bolakay. Ал жакта салып ушундай болсо керек да. Кайдан билейин? Ой, бизде деле мындай салып жок. Oy bizde dele mınday salp çok. Салып жок аяндай мындай. Ay bolak жок. Мен разымын. Oy raqbataydan aylı. Мен разымын. Мен разымын. Ой садақ олайын. Ay. Дагы круг калды. Кругте. Kırık kırığındı taktat he. Анне, Алгыла. экеле круг жетеби? Kelin qara qalып kirgile bak. Бир жолу сутка дебеди беле. Gel gir. Kan var. Qana kelgile, qana kirgile meymanlar. Girgile çile baldar. Girgile. Ашышып сүйүшүп берилген би жарай агартууга алганын келин келди жарай эки жарды көргөнү элин келди жарай куттукташып курбулар тегиз кетти жарай аксакалындай калкан апаларга сүйүнчү ак элечек жарашкан апаларга сүйүнчү ак тилегин айтууга элин келди жарай агартууга алганын келин кетти жарай Zakışkanlar mı? Dayar. Toy bitti. Biteli. Cizamını alıp koydun. Alıp. Мына. Ошентип мен дагы келин болдум. Мени эс алсын дедиби? Негедир 3 күн эч ким тийген да. Жумшаган да жок. Мен дагы көшөгөмдү көгөртүп жата бердим. Анан келиндик кызматта башталды. Бир нерсе сурасам болобу? Сура. Силерде келиндер таң атпай корошуп турат эле го? Мен качан шыпырам? Той жаңы эле бүттү го. Эми шыпырасың да. Саат канчада? 8деби же 9дабы? Каяктагы 8де? Түнкү саат 3тө. Кандай 3тө? Эртең менен күн чыкканда эмеспи? Атам таңкы саат 4тө намазга турат. Ошондуктан ал тургучакты корош шыпырылып, daarатына суу даяр болуш керек. Үйдө айлантып чуркаткандай дагы алдап атасың, э? Главный нерсесин унутпа. Эмнени? Бизде корош шыпыруу жаңы келген келиндер үчүн өтө маанилүү. Ошондуктан алдагы кебетең менен чыгып албай, кичине көйнөк кийип, бутуңа туфли кийип алып чыксаң. Койчу, шылдыңдап атасың сен мени.
Ой, эч кандай шылдың-мылдыңы жок эле, серьезно айтып атам. Кошуналар көрсө айтпайбы? Тиги Рахмандын келинин нормальный кийимдери жок экен деп. Бизде сөз кылат. Жесеби жок келин экен деп шылдыңдайт. Анан да короонун жөнүнө шыпыра бербесең? Билем. Суу сеп алып шыпырыштыбы? Мен сага сууну айткан жокмун. Жан келген келин ырдап шыпырат. Ошону унутпа. Точно алдап атасың сен мени. Тамаша, туурабы? Мен сен алдап эмне кылайын? Бар жеңемен сура. Или апаман сура. Сен алдап жинди болуп турмунбу? Билем, мен ыр билбейм да. Мына. Супердин сайтына кирсең, медиа порталда жаңырлар бар, тексти менен. Ошондон бир далда ырдай бер. Koynumda sağınıç var, üzülbey senden güdür. Ümitim öçbey canar, yol karap öttüğündür. Koynumda sağınıç var, üzülbey senden güdür. Bizi gelin mi? Anne, hoşlandık değilsin mi? Ay gelin. Gelin? Opa. Жақшы салдыңыздарбы? Бастеке суу ысытып койдум. Рахмат балам. Сага эмне болду түн жарымында? Коро шыпырып атам. Тиги жоолугу жок ушу көйнөктөрүң мененби? Апа эми салтка баш ийебиз да. Ырдаппы. Жакшы ырдайт экен. Рахмат. Салтты сыйлаганыңа, бизди сыйлаганыңа чоң рахмат балам. Эми дамиңди ал. Шыпырыгыңды ташта. Бара кой балам, бара кой. Эс ал. Бар балам, бара кой. Бул сенин болотуңдун кылганы. Акмактанбай жөн жүрсүн. Эртең балаңа эскертип кой. Айтам. Биздин үйдө күндүз эшик шыпырылбайт эле, түнкү саат 3-тө эмне болуп кеткен деп. Эми кычыктана бербей жөн жатпайсыңбы? Айтмакчы. Бастеги эмне? Бастег кумгандын же чөгүндүн таластыктарча аталышы. Бастег тамак. Я. Суюгу лимонад. Коюгу торт. Ушу жашка келип, ысытылган торту биринчи жолу угуп атам. Мойнуңда кайбай жарашыптыр. Рахмат. Алтынбы? Ооба. Ушундайлар канча турат болду экен? Билбейм жеңе, муну мага белекке беришкен. Балаң турдубу? Уктап атат. Түнкү саат 3-тө туруп алып, коро шыпырган келин. Чайга кара. Балаңы кошуп бер. Раса шыпыр ташаса керек да, кампыр. Ай. Карыганыңды билбей, калжыңдай бересиңби? Чайыңды ич тезирээк. Өзүң да шыпырылгың келип турабы дейм да. Эй, кара элекпез. 60ка чыккан жигит ондой деп, Жигит имиш. Бөрү карыса да бир койчолук алы бар дейт. Мына быйыл балаңды үйлөдүк. И. Карыс кооладан кутулалык. Анан эмки жылы сен үйлөндүрөбүз. Эй, кампер, мен үйлөнсөм, сенен сурабай эле үйлөнөм. Үйлөн.
Тамашалап койсо бир жолу элирип кетесиң да. Кел балам, чай iç. Köçede жаш кыздар 60-тагы чалдарды изеп жүрөт дешеттер. Жүрсө жүргөндүр да. Kim bu? Ой, ким дебей туруп барып карасаң? Режимби. Ушулар эле жечип аттыле. Келin Ece, keliniz, kelinler. Konak geldi. Gelin Ece, Келиңиздер. Kel Gülbü. Кандайсыз? Кудай жалгасы болду, төбөм көккө жетти. Садака болоюнда. Көрдүңдөрбү сиңби? Көрөм деп келгенден кийин жеңеңди. Бул сизге жеңе. Рахмат. Кана Ece. Отурасың. Жүрүңүздөр эми сөрүп өтүңүздөр. Келиндер. азыр. Балдарым. Дага кандай? Ой. О, kızım durdun mu? Gel ağay. O ananay. İlava. Azır apаңа барабыз. O apаң майдак болгон жерден чыкпас болдуга. Быйыл күн катуусу. Эмне дейбиз? Жай экен да. Туура. Муну ал. Ай кызым. Чоң үйгө кирсең, жаванда нават бар. Ликапка салып ке балам. Макул. Эже, чайдан ичип олтуруң. Нанга караң. Жаван нават ликап. Окуулар кандай кызым анан? Жакшы дагы. Качан бүтөбүз? Кийинки жылы буйруса. Жакшы. Жаван нават ликап. Жаван комоддун түрү. Нават кант кристаллы. Чал кемпирлер сүйүп ичет. Ич өткөккө өтө дары. Ликап орусчасы тарелка. Дагы бир аталышы жалпак кесе. Ой, келин. Эмне болду? Мен азыр келем а? Сен каяка? Жеңеме да. Жеңем эмне болду? Кел кыз, жаван нават ликапты таппай атам. Мына Турбаева. Кайсы? Ой, ушул да жаван. Ушу. Ооба. O, kandayсыңар? Кел бала. Отур бияка. Келе кой өт. Бала бакчанын директору болушуң менен ука. Ушу должность биздин партияга тийген экен, иштеп атабыз. İşte. Жакшы да. Нанга кара Биздикилерге бала. окшоп түрмөдө отургандан көрө иштей берсин да. 3 саат түрмө болуп калды эми? Каякта жүрөсүң? Секин бала, секин. Чында Мен жеңе. чакырттым аны. Саубай турат. Азыр келем деген боюнча жок. Катуураак кармадан ан. Илгери атаңар 3 катынды жөнлө титиретип турган асылер 1 катынга да күчү көрсүн. Ошону айтсаңыз. Азыркынын 1 катыны илгеркинин 5 катына тете туурабы? Мә, кызыңда уюңду саап, тирилиңди кылайын. Мен барайын эже. Боптур. Биз жака да өтүңүздөр. Амайлы өтөбүз. Жардамыңа рахмат. Куру татала жасап коебу. Боптур эже, боптур. Мен да барайын. Аке, ашарга өтүңүздөр. Үйдү баштадык. Ооба, өтөбүз. Майли. Биз барабыз. Эже, компьютерден алың, компьютерден. Нават алып келе керек ма балам? Эже наваттан салып ичиң. Ашыңарды тездетип алып келе бергиле. Макул. Жүрүңүз жеңе. Жүрүң. О, келиң эже. Geldik. Toy bütelekmi? Gelindi uzaktan alsak toyda uzak bolat eken de. Selamünaleyküm kaka. Gel Döperes. Ben size kaçarsam Döperes dövüngdüm. Döperes deydi, Döperes. Дөпарас. Акылы бир астайкы, көп нерсеге баам салбаган адам. Aka, üçün terseniz bir gün cevap oladı aka. Elin durayın, beni korkutkot da. Vurup bakayım. Gel trapkanı beri. Al ana benzindi. Neye geldin? Hey, men sağa aytıp atam, neye geldin? Ne iş gerek oldu? İyi anam. O Bolot'un ayalındayım.
Ayal alam men dağı. Bolotun ayal jaktım ağa. Gelesi Bolotun ayal degen 1 milyon turat. Var mı milyonun? Var. Kana? İşte tavanda. Kayaktan işteysin. Bişkekten. Bişkekten seni kütüp atat. Dordoy degen bazarga barsan çoğun taçkalar döper eskelet de atat. Anda men yerden akça iştep tapsam Bolotun ayalını alıp vermeysin ağanda. Döper es, Bolotun ne olat? Bolot жаңал olat da. Жаңал olat. Andan göre men ayalımda al. Sağa gemi var. 200 mingge berem. Koyunçu, sizdik mağa çakmaydı da. Nege? Sizden fkusumuz çok da. Fkus benen anda işin var sen, Oşa fkus benen yaşap жүрбөз. Nele mağa istiyorsanız. Hatta bunun ucu orça süne başladı bu. Aldığın sıkcanda. Siz adam sensiz bölüşmem. Mende dile çürek var. Ukam. Çüregün sen. Meni qara. O alperбеген қатынды мына мен сага алып берем. Оны кетменде алдағы тиги топырақты жайып суу куй. Эртең ашар кылабыз. Уктуңбу? Аны бүткөндөн кийин шалыбызды отойсуң. Мен сага 500 000 сом берем. Ишени болот. Ал жетпейт. Ага чейин Болоттун катыны да мага окшоп арзандап калат. Барамда, мага акча алып бер. Эмне сага катын алып оңойбу? Жок, чын. Кыз, мен биринчи жолу аш баскан атам. Уят болбосом эле болду. Уят болбос жеңе. Мен сизге үйрөтөм. Анан сиз мага үйрөтөсүз. Эмнени? Мен жигитим көлдөн болот. Алардын салты кандай? 5 бармакты кандай жасайт? Ошолорду үйрөтөсүз да. Мен сага 5 бармакты саганды үйрөтөм. Сен мага аш басканды үйрөт. Жиги! Жиги! Киме? Мен Роберт. Ne o? Картошка алып келдим. Катын. 5 сомго жазып койгула. Катын. Чыгай сен ачуу базарың келиптир. Неди? Ким? Дөпөм. Чүрүп кой жерге. Бечара Ukam, рахмат. Иштеке эмес, жиги. Мен ушинтип отказ турайын жиги, Анан жазып койбойсуң, жиги. Кабытырбеңиз. Ай, жакшы бала. Эми адам төгөнгөнсүп сен алдайлыбы? Андан көрө тиги топуракты жайбайсыңбы? Эртең ашар болот да. Чуңкурга суу толо элек, түштөн кийин толот. Анда байлы. Болуптур, Түштөн кийин келем анда. Ооба. Ушу бечараны жаман кыйнап атасың да. Эртең жиндилик салбаса эле болду. Бардыгын өзүң баштап коюп, мага шылтап турасың. Менби? Анан менби? Нең турайын. Gelin aştanan bap taptır. Kaynenenin kamırından deyt. Çay için. Gelin, çay yap ke. Kıyalı FM 5 minut. 5 minutda soğuk жаңылыктар. Саламатсыздарбы? Сиздер угуп жаткан Мен Кыял ФМ радиосу. Кезекте жаңылыктар. Кечээ Кыргыз парламенти 2 айлык өргөөгө таркашты. Ош шаарында 3 көчөгө жол чырак коюлду. Шаар бийлигинин айтуусуна караганда, ар бир жол чырак 1 миллион сомдон туруп, шаар бюджетинен 3 миллион сом бөлүнгөн. Эртеңки күндүн аба ырайы менен тааныштырабыз.
Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы 9 Hey Dökü. Kırıdın. Hey Dökü. Hey. Hey. İştemeyiz. Ya anne oradasın ya. Bunu da oyuk ayakta eken ben jakşı bilem de. Ya sana aytdı öyle. Tepşeri şaka. Ne alasın tepşini? Tepşi, tazik, çara, dağı bir atalışı, lagan. Bana suya sal turan şaka. Yağının gitmeyen bolbay kalgana. Balay. Tepşi alıp gel. Hazır baratam. Gelin. Tepşini berip koyçu. Geçe özü koygan benzin bar bolçu. Çöpkö tökpöy başka jaka tök. Bigire kırıklatı. Samandan koşsam var. Samandan göyrük kısılay. Bol otar. Samandan göyrük. Bigire kırıklatı otar ben sana. Kana. Baldı. Şu toy kızday. Koluna iştiği sele elde cümşay başlaydı. Özü gıyratıp koygosun. Balon. Oh. Gükürdap gelç. Az. Bol tez. Samandan ne? Ama kişilerine kısam Bu da çok olmuyor. Haydi dur. Cumaş ne oldu? Karaca. Yarıldı. Ne oldu? Başka. Karaca. Cumaş. Başka. Ne oldu? Doktor aka, jakşılebi. Jakşıle. Arkasına ekimi kırıp kettir. Hazır barganda alıp koyarız. Katın. O canım. Jaman aytpay jakşı jok deyt. Eger birdeme olsa maga razı bol. Anday demeseniz. Ballarınızda oylasanız. Kızık ekensiz da. Hadi jakşısın. Korun gonga varvalmayın. Döper astına karma. Anday bolğan menen jüregi tez avallaha. Hem ne diyor otasız? Birinci ölümüz. Anan keyin görürüz. Döper asqa diyen mi? Başkasına diyen mi? Doktor aka. Azırkı ayallardı gördünüz. Hep de bir bela kılıp aman alıp kala gör. Jakşılı olup kalasın jakşı. Meni geçirip koyuңuzчу. Men tualetke bilbey tөгүп алып турмун. Emne? Toktosаңар. Бутумай. Kantet? Ne oldu? Ya. Neyle otasın? Ya. Жөнүлө. Kандай жөнү? Айтпайсың? Апамды сагындым. Ne? Апам сагындым? Койчу. Meni карасаң. Сен эми бензинди атайлап туалетке төкпөдүң да. Апамдар барып келишти больницага. Жимаш экем жакшы экен. Кей жүрбө чага. Баары жакшы болот. Маанай жегем карап жатыптыр. Балдем. Рахат. Мени карасаң мени. Мени сүйөсүңбү? Ya. Sençi. Сөйт өчүрсөң анан айтам. Уяты жок десе. Менин уятым жокпу? Өзүң. Эмне? Түнү менен уйку бербей, коңурук тартып чыгат экенсиң го? Менби?
Anam men be? Senchi sen. Ne? Komnatani jelдетип чыгатам. Сасык десе. Сасык деп қойдай. Балким ошол жылдар өзүңдүк болуп жүрбөсүн, иә? Жөнчү. Жаным, келчи. Болот, жөн. Келчи. Апамдар уктай элек. Уктай элек. Азыр уктатабыз. Болот дейм. Оу. Ой, машина даярбы? Ооба. Бас жүрөйдө. Шоктомой отургула, Майли. Келин. Оу. Бери кара балам. Biz Tompo'nu çıkarıp geleli balisadan. Sen baldarını karap, darı sarı soyup ver balam. Makul. Mayli. Darbiz deysiңерби? Ооба. Алла. Жаңа? Оу. Siz Ne oldu? siz жомок билесизби? Жомок? Мен атамчы көп жомок бет. Азыр силерге жомок айтып берем, э? Илгери. Bir айыл четинде токой болуптур. Кап-кара түнт токой. Ал токойдо ачыдар 3 баштуу момдай чоң. Анан ал дайыма айылдагы сулуу кыздарды уурдап кетет экен. Аларды куткарганы эч ким барбай коет. Себеби токой түнт караңгы болуп өтө коркунучтуу экен. Рахат! Canım! Дөпәрәс, canım, meni куткарганы келдиңби? Ооба! Canım! Men seni куткарганы келдим. Дөпәрәс, canım, бул токойдон кет. Неге? Бул жерде ажыдар жүрөт. Acıdar! Acıdar! Çık bu jaka! Çık! Jekke süleşiz! Ey, sen kimsin? Bu kim? Ey, sen kimsin? Ben Döperaz. Ey Döperaz, bul jerde emne kılıp жүрөсүң? Men rahattap ketkeni geldim. Rahatты. Дөпәрәс. Canım, meni kutkar. Geliniz, çay içesiz be. Hey! Kayaka? Yıka. Senin uyun bir yakta emez, bir yaktaga. Ay. Selamünaleyküm. Gel Döperaz, ne yapıp geldin daha? Siz tamam geldim. Ne? Siz tamam.
Siz de böyle. Siz de böyle. Kaydan julup geldin hani? Tamam doğru eken aka. Buradap geldin mi? Çok. Burada öyle aka. Siz de vardı. 3 yol bakırdım. Kimdiki? Kimdiki? Hey, kimdiki? Ne bakırsam hiç gün çıkmadı. Hakikaten. Ne kılasın hemen bunu? Cengemerim de aka. Cengeme? Radyodan ayttı o. 1 milyon dedi o. Hadi. Azamat. Yaktı aka. Setafordu kay yerden alsan, o şojarı alıp barıp ilip geldin. Dumba. Жоқ. Жоғалды әнарada. Nene vurdu eskene. Hey, butu usakayсын. Sitaforдун ордун алып барып, өзүн илип келем. Özgür aytılar o. 1 milyon som dedi. Enke sepet. Svitaforuңду senin. Ekici şebeslerge. İşgeri takıl vermem. Жоғалды adam. Yiyedi. Çapak. Durayın katını. Döpöңdü bir jolu darbutup. Çapak. Катуу иле. Анна. Камырды канча илесең, ошончо жакшы да кызым. Мына келиндик курс да башталды. Профессор жанымда. Ой, келин. Uydu sağlaysınbı? O kelin. Kuduktan bir şelek su at gelin. Oy kelin. Tandırga ot koy. Ay kelin. Nan pişsa tandırdan üzüp gel. Apa mına nan üsüp geldim. İyi belim ay. Nan üsüp geldin. Geldin be. Nan alıp geldin be. Ova. Az sadaqa olayın. Abi, bu ne? Nan? Nan ekenin görüp duram. Maydalap turap kelgenin emne. Siz üzüp gel demediniz be. Oy ben seni mındakıl üzüp gel degen yok bunda. Men tandırdan nan üzüp gel demedim be. Karaçe mi? Bu ne degen nerse? Kokuy, bu ne? Karaçı, oğal oğun turbayı. Ay bir o surap koyboysun bu. Kantem, kant üzüm, kantip cavam de bir o surap koysun bolboy bu. Men turamez düşünüp alıp turum, geçirip koyuңuzчу. Emne öyle otasın bu? Öyle balam. Men aytpaganda sağa kim aytat? Men üretpegende sağa kim üretet balam? Sen jakşı bolsoň, men jakşymyn. Kaynenenin kamırından de beker aytpayt balam. Mıntip biroz menin aytkan sözümü göz yaşыңды korota verseň, kançagaça tütöt göz yaşың. Gel, jakın oturşu berak. Kele koy. Gel jakın otur. Koluňu ber. Men da kelin bolgom. Kayneneň ele uşul boydan asmana düşüp kaldı deysiň be. Men da kelindikten azabın tozoğun tartkamın. Jana Gülbün apası var go? Ejeň. Alan aldında biyak tele kalat da balam. Ot menen kirip kül menen çıkışıbız al kezde. Düşünüp otasıňby? Şondoy. Aytkanym degenim bu seni jakşı bolsun degen ele tilegim. Mına apam ramatılık aytkan ele Kırgızdın tukumunu 4-5 ayal alsa dele erkek köböйт albayt. Kırgızdın tukumun ayal zatı köböйтөт dep. Oşonluktan ayaldar aman esen boluşubuz gerek. Ayaldar ıymandуу ınsaptуу boluşubuz gerek balam. Ayaldar erkekten söz talaşpay, tör talaşpay, üy bülönün kutun karmaşыбыз gerek balam. Ыйлаба, ekinci ıylabagın, sen menin kelinim emes, kızımsın. Kaynenemdin sözünü uğup oturup, kayсы bir günü men dağı
өз келиниме ушул сөздөрдү айтам деп кыялдандым. Бешенеме кайненем өз апамдай мамиле кылып тарбиялай баштады. Мен андан көп нерсени үйрөндүм. Буйырса, дагы үйрөнөм. Бала, эмне болду? Абайлабайсың деме. Бутуң сейрилип кетиптир, карачы. Катары та. Кап. Этият болду. Бул велосипедти тепкенди билген гана киши тебиш керек. Сиз велосипедде аласызбы? Ооба. Мен өңөрүп тебиң чанда. Кошуналар көрсө эмне дейт? Жеңе. Басыңчы. Vay. Mınanı qara, vay. Mına bayaq Rahmanның kelini. Vay, toğa. Үйгө бирөөлөр келген окшойт. Тынччылык болсо экен. Келиңиз. Жакшысыңарбы? Каякта жүрөсүң? Gelin, şeytan araba. Eldin betin kantip karayım. Ben bilgenim. Getir bunu, getir. Ay Betin. Мен сага айтып атам. Каякта жүрөсүң деп атам. Мени кечирип койгулачы. Ой, печиримиңди токтот. Гүлбүнү күйөөгө алып качып кетиптир. Эшикте жуучулар олтурат. Бар тез кийинип чык. Артынан барасыңар азыр. Чурка. Кайда? Кайда? Күйөөгө да кайда болмок эле. Кел велосипед. Бар кийин. Азыр. Сөйрүйгөн бадириң баш. Коюң чеже. Болушпачы. Ой, бол дечи. Чыгат деме же. Барчы эми? Чыгат дем азыр.
Oy turçaylanayın ayalların sözünü аңдыбай. Ey şu bizim erkeklerçi. Hey, meni qara. Баргандан кейін өзің айтқын. Чүйлешкенім бай еле, тигінде еле, мінді еле дей тұрған болса, апаң айтты деген, көчігін қысып отырсын деп. Мақұл бұ? Оқусы не болады же? Bu yıl bütöt қо. Оқусы. Оқусы күтіп тұрады. Hazırkı жаштарды жөн қойсаң, 30-ға шыққанға чейін жүре берет қарадалы олышып. Түшіндің бе? Ей, түшіндің бе? Түшіндім әже, түшіндім. Oy bol deçi botam bol deçi. Ay gelin bol tez etkile. Ay çıkmaysın arı berterek. Boldun mu? Boldum. Meni qara. Barganda o жеңеңдин айтқанынан çıkpagın. Bарын uqqun. Maqul bu? Amin. Gel. Amin ey. Amin. Qana жақсы барып кел. Amin. Allahu akbar. Aman esen barıp kelgile. Turgula, bolgula. Tezirek barıp tezirek kelgile. Bargıla. Есіңерден çıkpasın. Ova ece boptur. Мәйлі. Барған жерінен бақтапсın. Айтса айтпаса не қылайын еме. Пешенесі. Жақшы жерге түсті. Жақшы жер. Жаман жер емес. Негедір ойларым чаржайды. Бұл Гүлбенің тағдырын ойлап атқаным ал болса керек. Анын өзі жақтырған жігіті бар еле да. Эмнеге мындай болушу керек? Эмнеге ал жөнүндө эч ким ойлонбойт? Жок. Мен ага жардам беришим керек. Бирок кантип? Мына кечачы. Жеңе, меймандар кеп калдырсын. Ай, келишти, жүрүң. Келиштиби? Aka, meymanlar gelişti. Vay. Gelingizler. Düşünüzler. Gelingizler. Geldik. Gelingizler. Kandayslar. Jet aldыңыздар mı? Жақсы beni. Жақсыңар. Бұл жаққа чайға келіңіздер. Жақсы beni, қандайсың? Қызға жолу алалы дедігіле. Бұл жаққа тамаққа кіріңіздер. Чайдан аны içerбиз. Мейланда. Қыз бұл жақта. Жеңу. Қантет нол? Апасының аманаты бар эле. Биз айтып алсак, силер чыгып турасыздарбы? Мейли шырақ айтсаңыз. Кызай. Азыр сүйлөшөбүз. Басчы мындай. Отур бияка. Отур. Отур мындай. Мен ук. Сенин апаңчы, жигитин да, окуусун да ойлобой, кыз-чуу жерин кысып, бул жерде калсын деди. Каласың. Жеңе бул баланы да тааныбайт экен. Сүйлөшкөн жигити да бар. Сен кыпчылбачы, барыбыз эле ушинтип тааныбай эле келгенбиз. Жеңе, кызды алып кетели. Апей! Ой, бунун эмне дейт? Апас эмне дейт бизге анан? Жеңе, уксаңыздар мени? Жок дедимби, жок. Сен эмне апасынын айтканын уккан жоксуңбу? Эми угуп койсоңуз сураныч. Угуп эле койгулачы эми, сураныч. Айт. Мунун точно $1000 Ооба жеңе, $1000. Магачы жеңе. Мен сага мына эским болот, бул деле $100. Биз ишке чыгып келели. Майли. Даярсыңбы? Даярмын жеңе, даярмын. Анда баштадык. Ой, жүрөгүм. Ой, жүрөгүм. Ой, жеңе. Ой, жеңе.
Бола тур. Болың жеңе, тезірек кетіп қалалы болың жеңе, болың дейм жеңе, болың қатырақ жатқан жеңе. Болды илева. Қорқотым жеңе. Қорқпа. Апам мені өлтіреді. Seni bilmem бірақ мені точно өлтіреді. Чештік үстіңдегілерді. Hazır Бишкекке таксиге салам. Жігітіңе барын түшіндір, ұқтың ба? Сен мені ұғып атасың ба? Жеңе мен болмай қалдым. Баба! Не біле? Сен білең? Қаяқтан деген қачым. Біз қачқан жоқпыз. Анан. Біз машығып атамыз, арықтайын деп. Динара. Başım. Ayağıma sevinin paratasına çıkı. Ölümünü göreyim bize. Toktu. İteygen arvaqta sen. Beni semizleyin mi sen görüp kaldın mı? Olun Cenge. Alın Cenge. Alın Cenge. Hazırıf kusur. Cenge ben sizi yok bu. Çocuğuna sağıp koyun. Taşkap götürün. Cenge. Apam beni anan geçiremi. Oy geçiretin de boldu. Boldu çiğli aç. Taksi toz bol. Geçkirip ketedi hazır. Mındayrak turç. Bişkek'e. Ова. Ha qancha so'm? 1,5 ming so'm. 1,5? Ova. Meyli. Otur. Jenge, apam o'zingiz tushuntirib qo'yasiz da. Tushundiraman, ova. Otur. Tushuntirib qo'yasiz. Mana, yo'l kiring. Yaxshi jet ol. Jetkanda chal, ma'qulmi? Rahmat, jenge. Hech tak emas. Жақшы іш болуды кампір. Аны бір айтасың бе, екі айтасың бе? Бары жақшы болады. Азыр ечен келгенде көресің жақшы болғаны. Асманын таштап исе де бүтті де. Gülşahir Rahman! Oy! Uşundan görüp ölüp kalsamçı! Bu ne degen şermendeçilik aylanayın Kuday! Benim tüvüme uşu jeteme uşu ha! Minneyle panikavay tototas. Söyleme sen, söyleme! Ya söylemezse söylemeyle olur. Söyleme! Azır uşu bağrı vardı kolu karga ölü veremezdim! Hem boldu deme! Cenatın sarılaşma! Ne kıyıklasın? Eldim betin kattım karay ukaklayından. Öz kızını baktısını özü kıydı demey mi? Ne bela degen gelin algan sıgaran, ne bela degen. Men çıday albayım başka. Ece. Uşunun barın kılgan. Sensin. Ova, men kaçırdım. Ankeni siz kızınızды жақсы tarbiyalagansız. Sizin sözünüzde iki kılbagan üçün. Öz süyüsün aytalgan emes sizge. Siz dele uağında süygönüzde torağı. Mına men bolottu süygön üçün apam teybeysin dese de bolotko teydim. Uşul jerde öz baktımdı taptım. Hemnege ulular uşundaysыңар sür. Түндүкө тийбей, түштүкө тийбей деп эле бөлүнө бересиңер. Биз бир элбиз. Бизге Кытай, Орус, Түркү, Кыргыз болуп бербейт да. Мен деле сиздин кызыңызды жакшы көрөм. Ошон ага жардам бердим. Керек болсо, алып качкандарга да жакшылык кылдым.
Себеби азыркы зала качуу менен түшкөндөр 7 жылга соттолот. Мени кечирип коюңузчу. Мен сизди керек болсо өмүр бою сыйлап өткөнгө даярмын. Бирок кызыңыздын бактысына тоскоол болбоңузчу. Мени кечириңиздер. Мен де кете берейинчи. Акырын көрбөй кетип кал. Ооба, кетип калайын жеңе. Тез. Mına sağa gelin. Ne oldu? Adam urdağanға 7 жыл берет деді ғой. İyi anan. Anan. Murun koy urdağanға 7 жыл берчиле да. Koy менен kыздын кандай айырмасы бар экен? Мен эми сизге кой көрүнүп калдымбы? Кой акылашпай баргылачы үйүңөргө. Кеткиле. Силерсизден маанайыбыз чөгүп турат. Компрометканы кылгыла. Жүрөгүлө. Кетсе кет деле калам. Майли. Кетеле кет дейт. Жатып ала тургандай булардыкына. Бас. Жатып ала тургансың. Sen emne olturasın? Bar jönü. Dur. Jatkıla. Ağım ne kıykırasın? Oy sen emne olturasın bir yerde. Meni kechirip koyчу. Men ашыкча сүйлөп койдум окшойт. Эч нерсе эмес. Керек болсо мен сени дагы сүйлөсө экен деп аттым. Кой. Барып тамак жасайын. Болду эми, олтур. Баары тоюп жатып алышты. Биринчисине Гүлжамал эжемдин ашын жедик. Десертине сенин тортуң жедик. Бул жагын аш кылып алалы эми. Бар, төшөгүң сал да жат. Sen düşünüp koyçu жоқ дегенде мени көрүп атасың го барын тең. Аялдардын баары эле ушундайсыңарбы? Кандай? Мындай 300 дейм да. Мындай карасаң аккуу сүйүп каласың. Алгандан кийин кайра мындайынан карасаң ажыдар. Жүрөң түшүп калат. Мына эми мышык болуп олтурасың. Чөнчү. Адам боорун ортуп. Кечирип кой дедим го. Сен мынтип отурсаң мага көп жолу торт жедиресиң го. Койчу. Бар эми. Свет төшүр. Кайсы? Мына, экөөсүн бириктирип кармайт. Эки жагын бирдей кармап туруп, түздөп туруп, айланта бересиң. Илгери биз өзүбүздүн көйнөктөрүбүздү өзүбүз эле тигип алчубуз балам. Эми азыркылар кичине чоркок болуп калбадыңарбы? Эй! Үйдө бирөө барбы? Эжем келген турбайбы? Келиң эже, келиң.
Келin, жине болам буларды. Qandaysınlar? Жүрі, Aman oturasınlar. esen. Geliniz. Gelin. Çukur. Eş nerse bolboğunday tosup alganın qarasaң. Meni geçirip koyunuz çeçe. Seni geçirmey atamdın başın geçirem be. Karakterin kuddu özümde. Baremi, çayın dap gel. Çaydan ap gel. O koy. Ey gelin. Meni qara. Dağı bir jol uşunday qıla turgan bolsaң, tegi sulu tilingdi julup koyam, uqtun bu? Düşündün bu? Düşündüm. Bar, çayın dap gel. Gelin Ece. Amin, Allahu Ekber. Жақсы, бар, жақсы. Bu erkeklerin ha? Erkeklerim bazarga ketişti. Bolot menen rahatты erten Bişkekке jönötüp jatamın. Jumuşlarına barsın. İştesin. İşte yana. Ne botam, ne oldu? Kızım, ne oldu? Maydın jıtынан жүрөгүм айланып атат, апа. Kuday. Süngüle kendimiz kaçmayla durmayma. Ağzımız kanmay. Жүріңіз Ece, жүріңіз. Aylanayın. Suğuk gözden kuday saktay gör aylanayın. Oş sadaka olayın. Tegireni öyle geteyin senden. Sadakan olayın dese. Öydü bu. Oğurcu kötürmegin balam. Oğurcu kötürsün olayın. Oyun nandı kaynının özele çabam. Özmene çabam. Özmene çabam. O katlı deli özün bu şaram. Aylanayın. Özün жақсы сезілтасың ба балам? Ой, қайненең менен қайнежең сенің артыңда жүгіріп жүрсе, жақсы сезесің маған балам. Отыра қой. Енді жең келіп жетат балам. Білбейм. Мұны біліш керек. Мұны талғақ дейді. Талғақ? Эмне көңіліңе тура келіп жең келсе, ошонун баарын жеш керек балам. Себеби мунун баары керек болот ичиңдеги балага. Мен илгери болотко алмага талғақ болгом. Қағылайын, мен айтасың. Мотоциклден түтүнне талғақ болғам. Екінші баламда болса, аттың тезегіне талғақ болғам да. Атқанадан шықпай қалған тезек шықта. Енелерді қарап, мен дағы жақында ене болам деп, қуанычым қойныма батпай жатты. Бұл мүнөттөрдөгү менин сезимимди сөз менен жеткиз албайм. Мен бүгін бактылуумун. Мен аял болуп жаралганыма бактылуумун. Biz дағы шаарга жөнөдүк. Чан дүйнө меңшерилип, ушул куттуу чогуман айласыз кетип баратам. Отурасыңар. Айжы. Тиктешип коюп. Узаттыңар анан. Узаттык Эже, узаттык. Кетишти. Кетишти Эже, кетишти. Аша. Холоботоң узарып, коң кесип калыпсың. Айттым беле. Акыры жүрүп алып кетет бул аркалык келиниң балаңды деп. Ана. Мен айткандай болдубу? Эмеже Кудай айткандай болот да. Көзүңүз ачык. Gada sizi sözünüz hem tuğra çıkıp kalat Ece. Gada mesele tuğra söylesen tuğra çıkat da. Yemeyeceğim gün çıkat dese gün çıkat. Gün batat dese gün batat. Рахат. Сүйлөбөйсүң. Эмне чыкпай калдың? Эмнени? Биздин айыл жактыбы? Ошону айтчы. Ооба, жакты. Чынын айтсам,
Өзüm де кетким келбей атат. Кандай? Не? Шаарга кетким келбей атат. Түшүнбөдүм сен. Шаарга кетким келбей атат. Түшүнбөдүм. Кандай түшүнбөйсүң сен? Не сага кытайча сүйлөп атабы? Молодец келин. Кайттыкпы? Кайттык. Кайтса кайттык. Бали. Акам менен тең эмес. Конкретный сюрприз болот. Келеміз. Бисмиллахиррахманиррахим. Кана? Ай. Еп отам. Биздин балдарбы? Бала го? Тезеле узат үйдүбү? Болотторго? Эми бир эшиктен чыгып кеткенден кийин кайтып келбейле койпайбы аркасына? Буларга эмне болгон? Ким билет? Тынчылык бекен? Ой, эмне болду бала? Тынчылыкпы? Бардыгы жакшы жеңе. Бардыгы жакшы. Өздөрү айтат. Эмнени айтат? Ата, апа. Ой, келиңер. Биз айылда эле калып, силер менен жашайлы деп чечтик. Ызылдабай тырттыргылач айланайын. Телефон менен сүйлөштүрөсүңөрбү кичине? Алло. Оу. Алло, бул Гүлжамал эже? Мен Гүлжамал, ооба. Кулдугубуз бар эже. Эмне? Кулдугубуз. Мен тиги көлдөн чалып жаттым эле. Сиздин кызыңыз менен Ысыкүл кызым. Жогоруна карасаң? Ооба, көрдүм. Тигинде. Ак Бура дарыясы. Ага. Сүрөткө түшпөйсүзбү? Ака дебей, байке дебейсизби? Шектен келдиңерби? Шектен келгендерге принцип бекер болот. Кана бияка тургулачы. Брат, аялыңыз болобу? Жакыныраак туруң. Кучактап түшөбүз. Тамаша, келгиле. Ассалому алейкум дос, кош келипсиң шаарыма. Ордолу ош мейман дос-шаар, эшиги ачык барыңа. Солайман тоо оштун коту, ак буурасы бермети. Жер жемиши төгүлгөн жер берекелүү дайыма. Ош, досуктун шаары, ош, шаттыктын шаары, ош, сүйүүнүн шаары, ош, жаштыктын шаары. Эй, Алейкум ассалам. Каяка? Бишкекке, ака. Велосипед менен бе? Катын алып келем, ака. Катын? Болуптур, ака. Оштук кыздар мажырымтал, көргөн адам соктонат. Майлы, ака. Десе тилинен бал коюлат. Жигиттер намуска бек, эмгекчил эл болушат. Конок келсе аянбастан кучак жайып тосушат. Ош, досуктун шаары, ош, шаттыктын шаары, ош, сүйүүнүн шаары, ош, жаштыктын шаары. Ошарымадан ата бабалар мурас калтырган шаар. Шаарымдын 3000 жылдык тарыхы бар, элинин ырысы бар. Манасата бар спек кага, Алымбек татка, урпактары биз болобуз, кылымдарды карыткан. Ош, досуктун шаары, ош, шаттыктын шаары, ош,